навчагул Рустамова ба қавли наздикунаш 3 асрро дидааст. 126 сол дорад. ӯ соли 1894 дар дараи Мухтори ноҳияи Ховалинги имрӯза таваллуд шудааст. خیلی خوبه رنگ جیم نمیتونه آخه همین کوتاه گوریم سالمی سرش میکنیم خوب میشیم توداش میکنیم خیلی استودیه شکر که همین ویلام کلاکو دارو هم کسات دویم در خدمتی همیان ҳоло дар як деҳаи дурдасти ноҳияи Восе ба сар мебарад. рӯи бистар аст ва ба зур ҳарф мезанад. хотироташро ҳам аз даст додааст. واسه خیلی از سوچی 10 ساله اخیره که دیگه هم بیماریش گاهی بیماریش اوج میگیره زیاد میشه که یا تماما خیلی بودیم شکر خیلی بهتره. онҳоро аз дараи Мухтори Ховалинг муҳоҷир карда ба Фархор оварданд ва баъдан ба деҳаи кӯҳистони Каримбердии ноҳияи Восе кӯчиданд. дар хурдӣ аз падару модар ятим мондааст ва дар хонаи тағояш ба воя расидааст. مثلا که روز شب شواند را میکنیم روز هم میگه را میکنیم خیلی عمرشون با سالهای پیش با می نقل میکنن که اذیت مشقت زیاد کشیدیم تا نقل میکنن. бо вуҷуди иддао дар бораи пиронсолии Навчагул Рустамова хешовандонаш мегӯянд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ӯро надоранд. мегӯянд ки хаткашони деҳа онҳоро бурда вале пас нагардондааст. мақомоти ин занро дар вилоят ҳамчун зани бузургсолтарин сабт карданд ва раёсати агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ҳам гуфтааст ки ӯ 126 сол дорад. 300 сомонӣ нафақа мегирад ва раиси вилоят ҳам ба аёдаташ омадааст. мақомоти дигар ҳам ҳар ҷашну маросим ба аёдаташ омада ва дуо мегирифтанд.